malen wore neri yandial kashon wore rey ler kana me biya ler mi pai togan tama biya jeling tenen gwasa me mishejek nyoka kanete kokien go ba jeling an wartin kokien goro ban wojin biya subscribe kabi notification bell ja twani mi jiram jidit mindset and take a tan wore a mindset jack tan wore we can rodong chicken take a long week South Sudan like cookery and the manya long cock and rodian kokuma jane kokran roda ko ba mo ke yo bagola bajalwak take Kampala take Uganda take Addis Ababa no take Western world so yoro jigran ga kuma kirma yadit akan yoro kon kula rom gol so by any mean be ne ku be yig betray so mu gi kon kan wadi ala ti ta ganes nuare content gang rodian na me she first time man de kon ngach 2013 medan ramena kon nuar ne de konte la defense minister rey la kwade ne kanware me na ko kon do no cha widien cha je bad jen tami taman bat kane kon te kel ke kirm yadit to kon kwar did long to dong de kon la de ka but regdien cherken shikabat rana guje no yar ka nokon mana ante kaje yar ka malag da mana ante kaje yar ga mana na jaga ala rundi ala ti sham ka ne riem nuare kan nuare ti da gwada me chang dor mo jakana ban mitken kashon ngane kashon nuare no miti ko dan no ngumla kuma la de la jaga monte mare do anware ngumti dor nuare mo gatele liye yatin madekan lo jaga bakana kapne to alaken ala fear ke dwala na tike mente ke ja ko bi kan de ni bakan ka jak de ni te jurken ke yo ko ba kula gang cirken ne te gang tik den gang na rodien ko mi te karar dien mi shimen jaglet kana mi shenen ke te ka long daga na guje no ba ga jo dor ke na kon tikten ka ba wi ka position ke na kon tikten man kwala gor je no kane de to long kane de kon te bidere kuma ka ne to burin chulin kel ka jang so mi ci gwana na ba kuin gwini ba lat ke je ba shote ka do da na biken tim la shwal ke ala ta danen milat ke kuin gwini yene to mi dong te ga do mi gwini je no dong ba ye daka je yene ton lo ba ye dak biya vote biya jerik vote kwa jerik lo biya pege dini jen biya lara no kayen biya tikene ti shaken tikene kon tin cha kwanya ne ti biya ka moy kene ti gol ko ken biya kula pat chala riging na mo so kirma yadi dwale kana ne kontra lan wer wew wi kene gwa no to ko puch ken kantinin warti ti dor wer na me mu te chi kona dak ken 2026 kene ben chi kuma spele shebe pat bi pan Dr. Riek Machar ajana dwal kake mi ti jiro do gwa tam jin wer mo ngu mi ter kirma yadi de ter no jena chebe path ka runtin ka ron 2026 so men balat kenyam banware beka destabilize beka jako beka la iniminika beja iniminika ko bokula taka gwat mi be voting ki queen gwene ki queen kware beja kula rika ja ki beja yarka ja lo be pamna jen danen leden tama kirma nen koname chwa kirma yadi chwa janen o len lorba nede je kangu ke future ken jang ken kel kene diala konen tiege je ko chicken be jen kwara ka chaka buj anyo kirma yadi dwale ka ICC kene den konte la criminal la ka yanke jin kwara mo mi chidi jek chikalat lenga mo gwame ala ron 2013 ne gedan chicken nang nore ko shi anga jeno UN la report yana kene ti 400,000 kete konde chanang ne ti kin to kudangwan rewi ka South Sudan kelio kan report da ne cha ngune ji UN ne te kan ka kwen te ne de kan kwen te ne de chiliu ye te ne de cha kun te cha got ken cha kan kan chu ku UN so ne de a ji UN kadin kone jekpin kan ne de kone kan ku kwen so ngwan kelong linken 400,000 people te chiliu ke 2013 abene ka 2025 me ki be 2018 aken kon ben 2025 me pega dan chiliu men chiriar
kana kon kwen so kane diala kon lat ketiti ka ngane e kin ma yadit e system de milade kana janga dungno men chikana kula diala ka wane diala kontin kula defect tin jen ka kuma dakring machar ne de ti kane de akoko yo anyong mene ni jangkel mite ka jang ntam mite ka spele mayo ngenyi o janga mo kwa kana je yo jangkel no jina chuta ka pade dana me wir ka pade spele io kwa spele io kwa ka confuse no pade ne me e dung wekelu muna ka nyam ne muna ka ken jang muna ka jore koken but in reality and ni dialati kwa kana ke akir ma yadi ko be te ka spele mayo adwa be ken spele io be ken destabilize ke je ki be ken yar ka ja ano chia chune na tama ke jen 2025 men chitwo chia ta da na chi jang dial tinti wini ken dial tinti ki bar gazal ki tin ne ka waram ne tene ladan wo ken ne ite ken ka spele mayo but chik defect kan dial chik defect kel ka wuri chol ka par kola jen aram kel ka spele mayo mila na mal lo te ka mal ka transitional government be ladan mal ano dere chup ko be la ram dan de la kwer ki kwer interim gay ne dial dio je chia mida ne shalat me sha kamra ka dangro cha kwet petroleum ka cha kamra okay potka cha jo junu no bi gwada ring ma char bija kan chelo and again at some point cha wude me chal par kol cha je juk chenok so jen kwen ne me dol ka re hotel ga me shanen me cha odo kwanya langu jaram dana la kwer ntame joro kwanya lo bala kwer interim government la re je gwano li nen bana ka ban re dana chala jode chela tena lo jen e ko represent Dr. Machate ke chi jen lode jen ledene ta da kene kirma yadit jen loyalis ke kirma yadit dwalle ka ta dana be power be je lose ke je the only thing dana belat belar no be Dr. Machar be kwa da ger ki ben gwa Dr. Machar men mi cha Dr. Machar cha julin baro do kula bo kana mo cha to jin me jin rami mo la to lo ngede ne kwarun te ne am kwarun yene jago ba je kono chi gwar chi ade kan che dem to bia la ne je no lo nya kwara ba gwar be je represent ba gwar be present ala jen karwada te radi no ba no ngwad but ko ne ti te ka core power ka ring machar che de no jen gore je no broda le broda latina la kwar che ju ngajen tama spele ayo kumi ke me yadi cha charo da kare te ka spele mayo tama te kai din ki mi charo tore wiki juba chan cha kanen ko dwal ko dong de ka na ka ke me yadi ke de ka yen akel spele ayo do dien spele ayo ndana chiro da bar re wich ka juba mitin chiwo ka Uganda ka Kenya ka dwal ko ba ka yen ba no shirkamente Nathaniel go yet ajen deputy chairman ka spele mayo men gu Dr. Machar chiro je dana chenen che garmi chal far ko ne che ka pyong ne ken ne ko ken te kabne ne ka spele mayo no na me diodien erode diodien can contain la spele mayo in government tin kwa le lead a parkol cha chola spele mayo in government ko kana wa teka kela tama ke kirma yadit ajen ta yedan che gan tani ken kare alaka jem ngwan dien spele ayo ngwan dien ke team nan te Dr. Machar ken ko na cha yere wiki juba so ne dialati yan ka kwingu ka yana ka ko bu spele ayo be fail kono ba noer ba ka marginalize ki ba kala de jak na me no gelo ne content ka kuma kirma yadit taban dengai lo nye care many more okay tete kujimi kandial diena nen tigatan Dr. Guy Cook tigatan General Kwang Shorale and many more ne diala tete again Dr. Machar ka key power struggle so they could expect the no eti bukan queen wer bukan a fight ko to ga nasir ko lang kan wi diala ko ken ne diti chikan dem righten ko ngai kan o bukan level no anan wer me lok kirma yadi da jeno chung kel ga Dr. Machar so ba yigu general meted ramjek jana kwan wala level wudi shalka Dr. Lumuro nwari take a bet nuwer e ke gunwer bet nuwer nuwer dan en ci chunkel ke kirma yadi gunwer nuwer dan chunkel ke kirma yadi la kuma jana so janda dan taran tiene categorize ke men bi akula ngach la luang ngode kenete luang Australia mayo luang nuwer ngode kenete nuwer luang dien bedetin so men bi ngach kuma Australia mayo ne ko ndetin ke ne jor kaneke realis Australia mayo ken ne dial ko ne shanen ten chayen kene de tie kene de content ku tek nuwer ku kan represent so mu te mu to ka bi ngaje no nuwer shana tool no men bu kon ken ke wi dang bong manen ko ne shalat
no shung ken ke queen ware ki ga kuma jane gan lo kum kirma yadi jan biya kanda non shi ayo nen no sha kantin dang baro sha ka lebele no ken e ke kantin te pin kirma yadi ku gon war ku ken la dak na bo aring mi dir lo ngode je dak de dor ne je dak a jang dak ye ne ko la nuore garam kel ka chai ne ke 2013 na me chen war che de nang nyam so nuore gor jeno biya nyok mi chung yen kel nyok biya ta dan yin nyam ko je biya je gwi nyok jenda na gol de larie biya temal